Yambu rero ndabashoje mu izina rya Yesu mumeze neza. Nk'uko bisanzwe rero ni mwarimu mbangutse muri hamwe, ariko gusa njyewe sinje uri ku kidari, sinje uri mu gucuranga, n'undi mucuranzi twabazanye kandi ndakekiwe atari bwo bwa mbere ageze kuri icano rwa Mika TV. Ndango n'ubwa kabiri ashitse. Njyewe rero ubu ninje uri kuhanga ubwo bunyamakuru, ninje urimo kuvuga, ariko izi ntoki si zanje, ngira ngo izanje murazireba murazizi neza. Hanyuma izi ni iz'umutumirwa twatumiye mwaza abane namwe. Murabizi ko dusanzwe twiga injana zo igisirimba sebe n'iz'umurenge kuri icano rwa Mika TV. Ni cano icaho injana z'umurenge, igisirimba, amasebe n'iz'umurenge. Twarabibabwiye izo twigisha, hanyuma duhitamo ko tuzoza dushiraho n'uturirimbo tujanye no kuramya Imana nyine turi slow, kuko mwabidusavye. Rero twaravuze ngo reka tubikore kuko ni nkaho dukora ivyo mudusavye twebwe. Hanyuma ndango niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel rwa Mika TV utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo amasomo yose dukoze azoza kugeraho uri uwa mbere. Kuko bisanzwe rero ni channel rwa Mika TV iyobowe na mwarimu mbangutse. Tugiye kubakirira umuntu umutumirwa twatumiye kuri channel rwa Mika TV wacuranga nyine nyirizi ntoki muhaye mureba. Turamwakira uko yuko tutagaragaza isura yiwe, abibwire, narangiza kubibwira ababwire n'icyo agiye kubigisha. Aratangira abereka amajwi ya setinze muri piano agiye gukoresha, ndango atangira abigishe. Murakoze cyane, reka tumwakire yegere mikoro yivuge. Murakoze. Mana bamugisha nanjye nagarutse. Nelisa twabanye ubushize twiga ya ndirimbo ya Aline Gahongayire, niyo twahereyeho. Nagarutse rero tuje kwiga indirimbo ya Prosper Nkomezi bita wanyujuje indirimbo, ngo mwese murayizi. Hari igihe umuntu acuranga nyine kumva ntabwo ingenga bihe y'indirimbo yijyana na garagara irimo gucuranga, ariko twongeye twagarutse kugira ngo tubibereke. Mube maso murebe, narabwiye ngo bikeya tuzi tuzaba tubisangira nk'abantu bakora uno murimo. Yaransabye kugira ngo rero ntangire nkora icyanzanye, kambanze mbereke amajwi twasetinzemo. Ni yandi ngiye nkunda gukoresha. Kamusabe yegerezeho turebe. Murabona hano dufite kuri main, iyo ni ijwi rya mbere, dufitemo grand piano. Ugerageza wegere mikoro wongere ijwi. Dufitemo grand piano hano, murabibona. Tuyikura hano kuri iyi piano nyine, hano kuri piano and harps niho tuyikura. Kuri iki cyumba murayibona ko niho tuyikura. Hanyuma dufite layer, dufitemo iyi area tuyikura muri iki cyumba cya choir and pad. Muntu dahire bayirebe neza. Hanyuma narabwiye ngo igiye gusettinga amajwi yawe ugasanga kano kantu ka DSP karimo karaka ugakuraho. Ntuvuga cyane ongerejwe ngo waravuze? Navuze nti narabwiye ngo iyo usettinze ama voice yawe aka kantu ka DSP ugasanga aka ugakuraho kugira ngo amajwi yawe areke kuzanamo za echo. Yani yaravuze ngo iyo usanze ugeze kuri piano ugasanga DSP iraka, kugira ngo amajwi yawe atazanamo echo nyiramubandi, uzamuga kupaka kazima. Komeza. Nibyo ngibyo. Hanyuma rero amajwi yawe ukashyiramo, urumva ko na sounding. Ijwi rya mbere riri muri main ryitwa grand piano, ijwi rya kabiri muri layer ni layer area 41. Twaye ikaze rero kugira ngo mukurikire isomo ry'uyu munsi tugiye gukora. Nababwiye ko tugiye gucuranga indirimbo bita wanyujuje, indirimbo ya Prosper Nkomezi. Urabanza baririmbire mugabo abanze bayumve. Muri dukeya tuzi, namwe mukomeze gufashwa natwo. Hari abagiye bavuga ngo ntago bigize babona note neza muri ya nuza twize. Cyangwa ubanze yibasubiremo. Nkabasubiriremo, hari abantu batatubonye neza. Reka mbanze nibasubiremo hanyuma dukomeze. Natangiye mbabwira ni iriya ndirimbo ya Gahongayire uhera muri iyi note, muri iyi mineri ya gatandatu, abantu bacuranga nyine fa diyeze.
ndakeka ari ibyo ngibyo twigaga, nibyo ngibyo nta bindi byinshi twigeze twiga. Rero twaje mu ndirimbo yacu y'uyu munsi, mube maso n'amatwi muyantize. Ikibazo ni muyantiza se murumvisha iki? Ariko reka twige. Indirimbo nabazaniye ivuga ngo murabona ukuntu turimo kugenda, uvuga ngo iyi melody turimo gucuranga uyicuranga ibumoso ariko ufata note yose. Uvuga ngo niba ari wanyujuje, hari umuntu ushobora gucuranga ngo wanyujuje, ariko hari abacuranga ngo wanyujuje akajya muri kane. Urumva ibyo naho bihuriye, aba yayobye. Rero nicyo kintu ntaziye kugira ngo mumenye ingengabihe z'indirimbo, mumenye n'uburyo zigenda. Wenda nta makodi zimenshi nzimo, ariko uko wayicuranga uko ngiye kukwereka byaryoha. Rero hari umuntu uza agacuranga ukumva injyana nta nubwo ikuryoheye. Umuntu yacuranga wanyujuje, urumva yigiriye muri kane, urumva naho bihuriye. Ariko ngenje kubereka ku ukuntu bigenda. Uvuga ngo ihera muri gatanu, wanyujuje. Iyi ni gatanu ngira ngo murayibona. Iyi note ya gatanu ariyo so, iyi nayo ni iyi ngiyi. Wongera usubiremo. Ni iri mu buryo butatu. Ni iyi ngiyi ibanza, uvuga ngo ni re so si. Iyi ni si ngira ngo murayizi, ariko muze sanzwe iyi ni fa. Uvuga ngo iyi ni so, n'iyi ikaba so, n'iyi ikaba so. Uvuga ngo utangirira muri ufashe muri note zawe za do nyine, iyi do. Wanyujuje indirimbo. Urabona uhera muri gatanu, ugahita uza muri kane, ugahita ufata rimwe. Hari abantu batazi iyi rimwe. Iyi rimwe iri mu bwoko butatu. Iyi ni rimwe, n'iyi ni rimwe, n'iyi ni rimwe. Ntabwo urabyumva. Rimwe, cyangwa se uko wayifata rimwe. Hanyuma uhera muri rimwe ufashe note zawe. Iyo umucuranzi rero ucuranga fresh, ukora muri piano abantu bagahita bumva ko uri umucuranzi. Wanyujuje indirimbo. Hanyuma kane nayo iri mu buryo butatu. Hari iyi, hari n'iyi. Iyi n'iyi. Mu mutima z'amashimwe wanyujuje indirimbo. Mu mutima z'amashimwe. Aho niko tugiye guhera kugira ngo manze mukumve neza, kandi tubagakugizaho nyuma. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe. Nk'uko murimo kubibona, ndava muri rimwe njya muri gatanu, mva muri gatanu njya muri kane, nkava muri kane ngaruka muri rimwe. Rimwe, gatanu, kane, rimwe nanone. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe. By the way, hari abantu bafata note hano iburyo, ibumoso agafata ibibusanye. Urugero nawe mfashe hano gatanu, ugasanga ibumoso yifatiye kane. Ngira ngo ntaguciye mu ijambo, ikintu nagusaba ugiye kwerekana rimwe
werekane kane, werekane gatanu, ariko nurangiza werekane amanota yuzuye ibumoso, ukuntu umuntu aza afata rimwe yarangiza agafata n'ibijanye mu bumoso. Niba afashe kane werekana aho afata ibumoso, niba afashe gatanu werekana aho afata ibumoso, bijyanye nyine nabyo babimenye. Nta kibazo. Uvuga ngo niba iburyo bwawe ufashe iyi rimwe, ibumoso urafata iyi buto, urabona mfashe ni do, urayibona do, utu dutatu mwaratubona. Kugira ngo aze kwegerezaho neza kugira ngo muze kuyibona ibumoso. Uvuga ngo naka. Hanyuma kane rero yacu, niba hano manutse nkafata gutya, ubwo hano ndamanuka mfate gutya, murayibona. Iyo ni kane. Yerekana kamwe kuri kamwe. Uvuga ngo naka. Noneho ubwo tugiye kuri gatanu, ariyo so. Niba mfashe gatanu, uvuga ngo hano, uvuga ngo naka. Agaruka muri ya rimwe yawe. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe. Ubwo tugiye gukurikiraho handi sinzigera, niho tugiye gukurikira. Iyo ugeze kuri sinzigera uba ukirifashe rimwe, sinzigera uba ugifashe ya rimwe yawe, sinzigera nibagirwa. Noneho ako niko tugiye kureba, nibagirwa. Noneho ikindi nagusaba urazamura kuri transposer isa nk'irimo kuvugira hasi cyane, wenda ugeze nko muri gatatu, ntaribi gatatu, aho at least. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Naho tugiye kwigishiriza sasa. Oya dutangire se. Oya ntutangire, komereza kwa. Komereza aho twari tugiye. Twageze kuri nibagirwa. Rero twari tugeze sinzigera. Ntabwo iyo ugeze kuri nibagirwa uraza ugahita ufata gatandatu. Nibagirwa ni gatandatu, nayo iri mu buryo butatu. Hari iyi, aka, naka. Uvuga ngo ni mi, ra, do. Mi, ra, do. Ikafata ndiri n'iyi, ariyo ra, do, mi. Hari n'iyi, do, mi, ra. Ibingibi iri mu buryo butatu nayo. Noneho uyifata gutya. Noneho na hano urayifite nayo. Uyifata ityo. Yerekana urutoki ku rundi. Aka. Ukayivamo ujya muri gatanu. Gatanu ngira ngo nayiberetse na kane. Ufata gatatu. Gatatu ni iyi ni mi nyirizina na si na mi na do. Dore ngiyi hano. Hanyuma hano nayo iri mu buryo butatu. Hari iyi so, si na mi. Hari n'iyi si, mi, so. Hari n'iyi. Agisubiremo kugira ngo mubirebe. Hari iyi. Iyi ni gatatu ndimo kubereka. Ku bantu bakoresha fa diyeze, iyi ni gatatu.
n'iyi ni gatatu, n'iyi ni gatatu. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Subiramo. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Iyi ni kabiri nari mfashe, iyi ni kabiri, nayo iri mu buryo butatu. Iyi ni kabiri, barayibona neza. Iyi ni kabiri, uvuga ngo naka. Iyo ibi busa na kane, iyi ni kane irabusa naho gato. Naka. Cyangwa se iyi. Naka. Cyangwa se iyi. Naka. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Noneho hari itandukaniro riri hagati ya left na right iyo ugiye gusoza indirimbo. Ni ukuvuga ngo ahangaha murebe neza. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Hano fata so, hano fashe rimwe. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Nayibonye guys, ni gutyo yitwara iyo ndirimbo ku bantu nyine bataramenya umuziki ku rwego rwo hejuru, ariko ibyo ngibyo ubimenye neza ukabicuranga neza, ndakeka ko ntaho baguseka pe. Rero ayo masomo muyakurikirane neza. Reka nongere nsubiremo gake kugira ngo dusoze isomo ryacu ry'umunsi, hanyuma mubirebe. Twatangiye tuvuga ko iyi ndirimbo uyitangira ufashe rimwe yawe nyirizina, ucurangisha fa diyeze, rimwe yawe nyirizina, ukanza ukumva ugatega amatwi ukumva indirimbo n'ingengabere yayo. Niba umuntu aririmbye agiye kujya muri so, ukabyumva ko agiye muri so. Niba agiye kujya muri fa, ukabyumva ko agiye muri fa. Najye muri so, uhite wigira muri fa. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye.
ikiganiro cy'uyu munsi cyasubiza umuyobozi wampaye ijambo mwanya agira ikindi kintu wabwira. Murakoze. Aho asante cyane mutumishi, Imana yo mu ijuru guheza umugisha. Hanyuma rero guys, akazi ni akanyu, mukurikirane murebe video uzuyire birangire, nutabitora neza wongere usubire murebe, nubwo biba bitoroshe ariko kandi muzoza munasenga Imana izabafasha. Ngira ngo murareba ko twahinduye piano, twagaza dukoresha bitatu tukavanga, twazanye paseri 1000 gusa na bitatu ntaho yagiye, tuzaduhindura iyo twabishatse nyine. Uyu munsi twahisemo gukoresha 3000. Saba murakoze cyane, mukomeze mwege kandi turabifuriza kubimenya. Turabakunda cyane, yari mwari mubangutse, ndabakunda cyane. Imana yo mu ijuru baheze umugisha, naho utaha.